جروجاوای کردستان به خلاک کینوش برنامه روش باش کردستان عمل پیش بری ونه وکی دسپیک جبانا دوایی گلی خورد بیجن روش باش لی دسپیک آویجی بیجن روژا زمان دایی که روژا هبون و ناسنامه روژا زمان کردی لی دوایی گلی خواه ام پیروز دکن دپاس دی گلال ده وکی هر سال او روژاهان تی پیروز کرن ده بو کو اف روجاهان لروجاوای کردستانه و هر چرپرچه کردستانه کو هر کردک دریا کار و خبات خوا لسر مال پری خوا دناوا لوو تفگرا خوا ده هر و هر وی روجاهان دا پیروز کرن دوباره دبیجن لدایی که خوا لخداوندن کو اف روجاهان پاراستن کو روش بروش سال بسال جدیرو که و حتی روجا ایرو اف روجاهان کرن روجا کی دیرو کی پر آفراندن و دولمندی کی پر مزند آلی زمان کردی ده پیدا کرن دوباره دبیجن لو پیروز با مجرد خلق عمشی اوه لسر روژا زمان کردیه لیجوی زیده تر ام بیتر زمان کردی ناس بکن دنوا سال شورش روژاوای کردستانه دنوا چقونا غاره در باس بویه اف زمان چقوی سیل پیش کتیه پیرا لدیرو که و حتی روژا ایروژی ام وگرن که زمان کردی جکه هاتیه پاراستن چاوا هاتیه پاراستن و چاوا هین بیتر دمی می پیش ده به پیش بکوه اف همو مجار به همو هرگولی خود نوا برنامه خوده بورد دن نقاش کرن لی دسپیک ام میوان خواه بور بدن پار بکرن میوان می دسپیک ما مستعرشک باراوی لی کولینری زمان کردیش بوت دبیجم روش باش سپاس دارم چون ما مستعرشا چیه سپاس دکم هون چوانا روشا چیه بگو من از گل کی شاد و بختورم گو از دبینم کلیل کن روش آوا بوی زمان خوی شیرین و دولمند فلسفه دیروکا کفنار گوتکارن ایرو ام هفدور با آزادی لهفدورون و زمانی و پار بکن و روژا پیروزی گدو پازده مه بودر باز بوجی هم هفدور پیروز بکن و کلیم بکن. گلک سپاس دکم. میوانم می دیامین جی فرید ابراهیم اندام کمیته کلتور دسازی زمان دست زکیش بود تجید بیشم روش باش جواره جی ام جی و روژا پیروز لوا پیروز دکن تواهی خباتکارین راگهاندنی و هر وها لگل خوشی ام پیروز دکن و ام پر کیف خوشن وک اجبو روژک مینا و روژه ام بونه مهوانی واجی سپاسیات کن سپاس ما مستعد دست بک جمت دست بدکن روژ زمان کردی به گمان الکسایت عت پیروز دکم جکسایت کو جدیرو که و حتی روژا ایرو تزمان دا پاراستن تا آفراندن خستی زمان کردی پرتوک دایه نفساندن منهاج دایه پیش خستن جدست بک شورشه اوی کهانی پر رودا دنوا جواک روژاوای کردستان ده لهگر کو امریکا ونتریجی وگرن تجوان کسایت کو هر و هر تزمان کردی دا پاراستن دست بک جبونا روژا زمان کردی به گمان روژا کی پر بواتای جبو کسایت آتا جبرت بخوجی پارزوان زمان کردیه جبو به روژاهان دست بکی چه بیجا زمان کردی جدیرو که حتی روژا ایرو تچاوت کار اجمر بن رخینه کرم بک بگو من زمان پیتولیه فلسفه جواکه که چه قصدی رو که جواکه کفنار به او قاسی یعنی جیان بردوام کردن به جیان ره زمان جی دولمندکو و پسپوریه دخیه یعنی اف دیروکا کفنار جوی زمان کردی گل سر خاکا مزوبوتامیا جه هزار سالان ده خوبجی کریه گهشتی تا دمه که یعنی پر قناغ در باس بویه ده او زمان گو ویجه و چند پی هاتی هوناندن گو دمه که دوکی مایو ده قناغ نویسکیر در باس بویه و دی ساعتی دمن دوکی ده گوا گو چو ساندن تی چه بویه بن پی یعنی بن پی کرن تی چه بویه نهشتنا هنکرنا بوی زمانی و آخافتن چه بویه بتایبت گوا امگیان وانسه هر 200 سالن ویداویه يعني النيار تمي قبل إيريشي جواك كده إيريشي قال لك يدكن بريقشي إيريشي زماني ويدكن إيريشي شاندا ويدكن إيريشي كابن تورا ويدكن شما فلكلورا ويدكن يعني تشوا جبر الزمان يعني هبونا تشتكيه هبونا كسايتكيه هبونا جواككيه قبل أو زمان هبونا دمك ناسنامية جوي جواكيره جوي كسايتيره قبل دخازن وين ناسنامية وين هبونا تنبكن يعني وجواكي مونوبول دكن أني بردكن جوار بندس دكن يعني دفرد دوان 200 سالين فيداويه دو 100 سالين فيداويه براستيجي وبتايبت 100 سالا بيستان هولدان بلانجيريا نافنتوي بدستك هن دولة نافنتوي وبدجمني كرد يكبون چلو دكرين تدي لغور بلانا سيفر ما في كردا سيبن تابون تيدي بدنوان ودبير لوزان هاد ببيكرن اوانا
دەست پێ بوو گۆڤی ملەتی لە هەر چارپەرچان نە لە بەشێ ڕۆژاواتەنێ هەوڵدان دان و ئاستەنگیە زۆر و زەحمەتیە ژوار دەرخن حتا هەوڵدانên ترکردنê و عربکردنê jî kirin yanî lê ji ber zimanekî dewlemend e û civakeke binar e û dayîka Kurd û gundîtî gelekî bûne bingeh ji vî zimanê re ziman xwe ser pêya girtî ji ber xakek milletek li ser xaka xwe ser erdnîgariya xwe xaknîgariya xwe dijî bêguman astengî ez tiştê got giyamê gihîşte astekê got mît û ajanê xwe altaxê xwe sîxurê xwe dişandin li ber paca li me guhdarî dikirin û em bi zimanê xwe neaxivin di dibistana dijmer qedexe dikirin dema got min salên heşteyê de hewl da got ez vî zimanê xwe min helbest dinivîsim bi Kurdî min got ez ê bi tîpê latînî binivîsim gava min hewl dida yanî min newêrî bû ji ber yanî wê çaxê astengî zor û zehmetî tund û tu jî hebû yanî bi rastî jî yanî من هول دا gelekî bi pers û polisê min xwehînî vî zimanê kir min got sos ez ê xwediyê vî zimanê got bin dest ez lê xwedî derkevim wek kesên ev ê got sermayedarê wan çêdibin sermiyanê wan çêdibin çi sermiyanê zanînê ê zanyariyê çi ê diravê ê aboriyê min got êm ez ji welat narim ez ê vir bim û gava gişoreşa rojava hat û dest pê kir min got ez li virim ez şervanê bayê demê me ez li dijî bazirganiya jiyanê tê koşerim ez ji bo wê amade me yanî bi rastî jî ew wextê got nediştin li ber şibakal me guhdarî dikirin li ber paca û nediştin yanî heştê û yekê dî yekêmî heştê û şeşa dibûrîn yekêmîn korsa zimanê Kurdî li Amûdê gava min vekir ez hatim girtin yanî ez di wê tirsê de bûm got ez li tiştekî mikurêm ne li xwe hey ez mikurtêm li xwe gez didim ez mikurêm navê hineka ji wan xwendekaran bidim û got ji dipê wê rezbên berdan ez li ber milletê xwe bigerim li ber bi zorî millet jî di tirsê de bû yanî zarokê xwe nemaçînî gez wan hînî zimanê Kurdî bikin min digot ez bêm kuştinê jî ez navê keskî nedim yanî ji bo tirsa li ser wan ye min e ev qonaxana derbas bûn navê zarokê me gava me bi Kurdî tomar dikirin geç û lavên me nediştin yanî yanî navê zarokê min aneka min giş kirin Kurdî bi dehê cara û bi pera û ez dige hatim girtin heta min navê yekî qeydî kir yanî bi rastî jî ev hewildanên çewsandinê bi wan re neçûn serî ji ber em civakeke xwedî îrade bûn civakeke xwedî hebûn bûn bayîkê me resîdê me hebû yanî ji dîrokeke binar dê ket û xebata têkoşînên me yîke binar me berdewam kir gava şoreşa rojava hat ew kesera di dilê bav û kala de got bi hezarên salan bav û kalên me ew keser di dilê wan de çû û mirin derfeta wê keserê ji mir hat yanî bi rastî ez nemazanî bûm ez ê çi bikim yanî min li vî dîwarî dida û min xwe li vî dîwarî dida min berê xwe dida rîya teng û firê bi şev û roj razan tin nebû lê 24 saetê min têra min dikirin gava jiyana xwe me re program jêrdîn bername jêrdîn têra me re dike bi rastî ez gelkî li viya her çarperçeyê Kurdistan ez geriyam vê şoreşê derfet da me û bi rastî bibêjim yanî tim jê ez dibêjim bi guleyên YPG û YPJ re tîpê zimanê Kurdî me sînga neyardan me ew dîrokeke binar ji wan anî ber kir yanî anî ber çavê wan yanî sezekê derfet gelek dan me em li konferansa amade bûn komîte amade kirin me çûn dibistanê xwe vekirin navendê zimanê Kurdî 2011 mesela mînak ez dibêjim derî bi yekemîn li Kubanê vebû a duwa yanî li Amûdê navenda Reşîdê Kurd 11 meha 2011 navenda Reşîdê Kurd vebû wê çaxê me yanî dest bi amadekirina mamosta kir û ev kulîlkê me ev mamosteyê me ev encamê yanî şoreşê ev bûn yanî gavên lezgîn hatin avêtin ew dîwarên şûtî û rûtî gava gotsazî me çê dikirin min yek ji wan kesê xwedî bawerî bi vî zimanê got min berevanî dikir min bang her çarperçe her sîperçeyê dinî Kurdistanê dikir min bang cîhanê dikir min digot em ji axa welatê xwe têrin em ne bi haceta dermanê wê dem derbas bûyînê yan jî xwarinê wê dem derbas bûyînê pêwîstiya me bi materyala heye bi têrma heye bi pênûs û lênûsa heye bi pisporiya heye em dixwazin em wan dîwarên saziyê xwe bixemilînin bi zanistî û zanyariyê bi rastî gavên gelkî lezgîn avêtin me tilîmorek li aniya dîrokê daye vê şoreşa rojava got bi sedên salan dîrok nemakare xweşbî ber vî barê giranî me ser pişta wê kirî got milletekî xwedî kedin xwedî erkin aştiyane em jî jiyana xwe û ji mafê xwe vê wan civakat xwazin me bêr mancî kirî û melcî daniye سپاس dikim yanî rastî mamoste gotinê pir xweş got bi zimanê wî Kurdî resen
بمرة بار بكر زمانك نازك وخوشة جيها تدي جارنا بزمانك كردي هنا إيكو تخوا دآخذن أقيسي ما مست تدي جارنا تيب أري يا جي قوتنين إنجليزي تينن دكن كردي أري يعني يجبروا يجي زمانك كردي زمانك دولة من ده زمانك برخوش ونازك ما مست دنابا ويدا جمر برمجار بوري فرهنگ السربنا فرهنگا كردي فرهنگا كردي لغور فرهنگين طيب وترمين جهاني فرهنگا اسباني قالك دا غير كر درباس بوني فرهنگا وان دولمند ومزنه قوان برانبري هبدو بكي فرهنگا مج ويجي مستر دولمند جبر چار شي وزار زارافين رسان هنا هر شي وزارك زارافيك جواناجي بدهان غزنبيجن بسدان دبوك دبوك خوجهيت هنا باي زمانك قالك دولمند جبر ديروكا كفناره بله بقول ما مستزورم جمواجي هم بخوجي جي باريزبانين زمان كردينا دنا بصالي شورشيدا وكي دسبيك جبونا روجا زماني دايكي زماني كردي تشتكي بيش نكرم بك شغل جاردن ام بيروز باهيا واتكن جبو في روجي راستي ديار كرنا روجي كجبو زماني كردي خدي واتهيك پر جدايا هجر ام بين وي اوايدا بنرخينن يعني كرد زمانی کردی وک روشا کردا ام دکارن بگرن دست چاو روشا کردا دناف چار ولاتا ده هاتا پارچه کرن زمان جی بوی رنگی هاتا پارچه کرن یعنی ام حتی ام بکارن وی وک شیروه کی جره بیجن ام بیجن زمانی کردی جی پارچه کریه وک چاو ولاتا کردستان ایرو پارچه کریه روشا زمان جی ایرو ام ویتش تدبینن جی لی دیار کرنا روجه کی جبو زمانی کردی قیمت دایینا وی روجه جبو کردان خودیواته کاویا پر جدا هيا شخو هر ملتك روجني خوي تيبت ديار دكيج بوكو ويروجي وكا روجني بيروز بدنا خويا كرن ده هر نتويدا روجي واي ججناهنا ببورن روجي واي ججناهنا او روج چاوتين ديار كرنجي روجي تيبت سركفتنانا روجي ام بيجن روجين اولينا روجي خديواتين جيانيه روحيه وي ملتينا وروجا دس نشان دكن و ججنه بو روجي دكن جبو ما كرداجي روجي مي بيروز هنا يك وك نوروز جبو كردا روجك بير بيروزا ام دبینن ایرو زمان جی يعني جبوكو زماني كردي د استكا پر زحمت ر درباس دبي كرد اف روجه هنيش خوره كرنا وك روجه كا بيروز يعني جبو في قد خكرنا لسر زماني كردي جبو بشافتنا وهر وها جور بجور ريبازي قركرنا زماني كردي هاتيه كرن جبو في كي كردان جي اف روج خوره دس نشان كريه وك روجه كا بيروز دناف كردا دوري بلاف كرن وهر وانت تني كردا جي جبو بالا جيهان گشتيجي باوجن سر گرنگيا زمان جبو كردا وجبوكو اثبات بيجيش كردا جيهاني رجي كرد دس زماني برنادن يعني زمان هبونا كسايتا هبونا نتوايا ولات السروي زماني تي آوا كرن جبو في كيجي ام دبینن ججنك جبو في روجي هاتيه دس نشان كرن ام هر سال في ججنه بجور بچالاكي بسمينار بجور چالاكين جودا تي بيروز كرن هر وها سرانسري ام ويجن جيهاني افروج تي خويا كرن وكا روجكا كردي تي خويا كرن جيهاني رجي امجي لروج اواي كردستان راستي وك ما مستجي ديار كري دقلك قناغارة درباس بويا يعني زمان كسايتين قلكي نافدار ايكول سر زماني كردي خبتينا ورولك بير مازن ليستنا دباراسنا زماني كردي دا وجيا زماني كردي دا دچاندا كردي دا رولين بير مازن ليسنا لي جبونا بونا ستاتويا كا كردي يا هفبش اف زمان بلا ولا بترتو بلا بويا يعني ومخابن يعني جبو في بارچپوني جي حتى ام دبينن وك تيبي ما يهف بشنين يا زماني كردي اف جبو يعني روشا كردستاني بقشتيه يعني ليه زمان بر ايشاي جبو في بارتشا بوني جبو في كي ام دست نشان دكن روشا كي تيبات ام بيروز باهيا في روجي دكن و جيهاني قشتي رجي تكز دكن كو ام خودي مافن ام دست في ما في برنادن هر به چقاس به خوستنجی کرد به خودی الوی زمانی در کردن و دبکو دهه ری و ری بازن بشافتن و قرکرنی جیل سر کرده هاتن کرن جیلی کرده باصرار خوا به اراده خوا به پاراستن اف زمانینی حتی
کو ام دبینن د قنجکه کی د جیبانه و چار کرد هفدو کم بانه و بهفر کردی آخوی بانه جی چه بجم چه نتوه کادی بازی کو بقاسی تشتهاتی سری کرده هاتبا سری و اف زمان و هاتبا وندا کرن لی کرد و اصرارا خو اثبات کرن کو راستی جی خودی مافن و خودی الوی مافی در کفن جی حیا کو بگهنه وی مافی خوشی بله اما بیچ لدوسیا خو تماشا بکت دوسیا مجی درباره مجرا مدیا کامل تماشا بکت باشی و بتکرن بینری مش خو دوسیا می تایبت شی حواله مجمر آماده کرنا کامل تماشا دکن باشی دوباره و بتکرن ناوی مامۆستا روابین ئەحمەدە ئەس رێبەبەرا دبستانە حۆریێمە ئەس بازدەی گولانی جەژنا زمانی کوردی هەموو مامۆستا خوێندەکار و هەر مرۆڤێکی کۆ bi zimanê xwe diaxive her çarparçeyê Kurdistanê ez pîroz dikim em gelekî kêfxweşin bi vê rojê de îrokê em bêjin hundirê dibistana de ji xwe pêşketina herî mezin çêbûyî ji milê perwerdê de asta xwendekara pir baş e em çalakiyê xwe kartînin robro asta xwendekara berbaşbûnê diçe em gelekî kêfxweşin dema got dibistanê me bi zimanê me ye ji xwe zimanê me hebûna me û nasnama me. ناویم از مامۆستا شیرینم ji dibistana Hurriyê me roja zimanê Kurdî ki Pazê Gulanê ez li her mamoste û xwendekara û li her çarperçeyê cîhanê ez pîroz dikim û ez gelekî kêfxweşim gava ez dibihîzim gozanîngehê me li bajarê hemû derve hatî vekirin û ji bo vî zimanî ne hemawlo dest pê bû û giya vê astê ji xwe me gelek zehmetî dîtin 18014 de em dest pê dikin û me gelek astangî dîtin û xwendekarê me niha giyayê dora 325 xwendekara em wana fêr dikin hin xwendekar hene zor başin hinek başin û inşallah di demê pêş de em ê wana bigihînin asteke herî serkeftî û em ê giş bi pêş bikevin û bi saya vî zimanî û zarokê me bibin asteke bilind û bi zimanê dayîka xwe biaxivin û bi zimanekî berfireh bi zimanê xwe zanîn biaxivin. Spas bi we. Ez mamoste Sfêta me ji dibistana Hurriyê me ez roja Pazê Gulanê roja zimanê Kurdî li hemû miletê Kurd û bi taybetî li mamoste û xwendekarê got bi zimanê Kurdî
دخوینن از پیروز دکم شخوا اف خوندکار و ماموستا گل لک آستنگی کشاندر ماموستا ما آستنگی کشان گوده مدهاتن دبستان و دوره دچون پیمانگه ها فری ریباز پرورده دبون و ریباز وانه داینه نه دبون و خوندکار ما جی مالباتا نکاری بون گو بزمان کردی نخونده بون نزانی بون و خوندکار جی گل لک آستنگی کشاند مار دویواری ده لی ماموستا باری هری مازن سرملی ماموستا بو گو اف ماموستا راشتن باری وازارو کاجی گل مدرسه و فیر دکرن و دچون ماله یعنی واج برخوف دخن راستی باری واجی گران بو ماموستا جی گران بو لی اف بار راشتنه و گهان آستکا گل لکی بلند ورده والحمد لله خوندکار ما گهان زانینگها و گهان آستکا گل لکی بلند و مهوینه هیجی آستوان بلند ببی زمان کردی زمان ما زمان باب و کاله ما زمان صبار و میتانی زمان کردو خلور و جودیه زمان دایک گلکی شیرینه تی پارند و زیب و زیرینه و کبی زمان جیهان درینه هر دم و هر جار خوشیتینه الحمل و خوشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بیتا فقیه کبرا خانیه کبرا خانیه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی به زمان جیان نابه به زمان جیان نابه بینەری مەش خوا ئەمیش دۆستی خۆشی بەگەریانم ژارە خوا بە هەورە بەردەوام دکن مامۆستا زوێشتە پرسم یعنی پرسێکی منی سەرەکە هەیە لێ بەریاوێ مامۆستەت ناوا نرخاندنی خۆدا پەیڤەکانی سەر زمان دەدی جارنا پەیڤی کوردی کۆواتەیە تشتێکی ددە یان پر پەیڤن یان پەیڤەک تەنێ واتەیە گەلک تشتا ددە فەژبەر وێ جار جارنان ئەم دەبێژن ئەم دەف ژێبەرنادن ومەسا مامۆستا گوت دەست ژێبەرنادن تەیار ڕاست ji ber ku tibxwe lîkolînera kîjaniya rast e mirov dev jê bernede yan dest jê bernede زانێ hinek çewtiyên berbelav hene cana di hemû zimanan hene jî bi erebî bexta şaya di nav zimana de ana ne ev tenê jî wekane te divê min te dît ya te min dît çênav divê cînav te dîdî ku min koma xwe wa tewangê heye divê girde ji kîjanê bê bi birserî wî ji koma dîtir be yanî çênav ji heman komê herdû bên yanî wek ana ez te dibînim û tu min dibînî te min dît çênav te ez dîtim û min tu dît vînak ev jî yek jî ye a duwa jî evahanê jî gava got tiştê bi hizr û mejî be bi axaftinê be yanî di cîdalê di guftûgoyê di nîqaşê de be tê bibêje min dev jê berdî ya min dev jê berda dev jê berda lê tiştê got kar û xebatê be tu yê karekî dikî tê jê bêje dest jê berd yanî wê kara xebata xwe rawestî tê bê dest jê berd yanî tiştê pratîkê di bi dest e û tiştê bi hizr û remane bi dev e yanî herdû jî cîran e weke ana di zimanê Kurdî de tiştî dicen ana hevser û hevjîn yanî hevjînê hevin jin û mêr hevjînê hevin ew jî hevjîn û ev jî di Kurdî de mêr hevser e û jin hevjîn e ême em ji her dwar dibin hevjîn ya ji her dwar dibin hevser li herêmên me ev belavî jî çêbûne yanî nas kir tiştên wilo gelek hene tîpên me nake ez bibêjim de û î godigî hevdû zimanê Kurdî de dibe ce dibe ce diya min ca min mirdiyak mircaq Diyarbekir carbekir تناس كرو ولو يعني أنا دندري فلسفة زمان دنيا. بله نزا إمام جزاروكي ده بيجن ده في جبرت. هذا جزاروكاتي ده دست جاري من نقطية. بفشوني وبفشوني ده في جبرت. ده في جبرت. فلكي بتي بدست جبرت. جانا باندورا دافوكا يعني نها هر هرمك تديت جدا لرجاوي كردستاني دافوك هنا هر دافوكا کی جانا تشتنوای خسر هنن بیشتر. زمانی مجهب دور خستنا زمان جهب دور خستنا جواکی جوا پرچبوی جواک هر کی و این پیون گرتنه اوجیش بنگه زمان يعني أنا كأم لفيدت بين بوز لجينات بين دفن لجينات بين فرنيك لجينات بين بيفيل لجينات بين كابو قش راستن
بشين بوزي زانياري أو زنجينيا دافوكي زمانها كردية يعني وقت أنا قلت أنا البرتمن وبري من الفلاندرية وبري داري وبري باليه نولي وبري الشر قش برن يعني حركة بوطية كتي أبدو لما دي زمان قبل بيفا كده بقولوا يعني جاركي بيكي زبينة بكرتاي بيجم جاركي او ما مستاك بو دكتور بو 12 زمان زاني بو امريكي بو فرهنگ انجليزي كردي چيكر بو د سكايبي دي ما يقولوا بفدور تكلي كرن من جي برسي مقود ما برسك جي كرمه او خستو تنغاسيه ده جبر ايما قشتك او ذكر ما مستا وايما مخسر ذكر ما مستا جبر زمان ايمنه زمان دايكا منه يعني ويجي قد ما مستا زمان دايكا ويجو خبرويه زاني شنو بو مقو انا كقامه فرهنگ كردي انجليزي چيكر بيفنتي انجليزي ثيرا كردي كرنغونا ما سكني براستيش يعني جبر فرنگ بيفن انجليزي هندك جبر كردي في الدوله مند قال لك واتنزن انا بيفاتشلك كو ارتشتنا انا عربي جيتنا كان يعني عربي تبيتشلك تبيتشي يعني تنيه يعني ملك ولا دبي دني نفسي على الاكل يعني بعربي يعني في وقت يعني ما بس جيب رجل زمان ما اني زمان يعني بس جريك يقولوا برن باندورا چاندا نیارانی کفنار هول دایی گو زمانی ما تی کفناف زمانی دی ترجی اوا گرینگه انا مسوگری گوتنا مسوگری دمان بعربی انا كتينا زماني قال لك جي ميناك از دبيجم يعني وقال لك قوتني مهنه وكان عم دبي خير عربي خير جنا عربيه جبر يعني قال لك تشتنى مجي جيفاكن بريا خوي قوم بفدور جيانا ما قرتي مجي وك عربا جي قرتي زماني كي خوري زماني مزبوطه ما دولمند بو زماني ارياني بو وقال لك جيفاكا جي قرتنا زماني هند اوروبي جي قشتك او جي جمال باتا زماني خوريه اريانيه بله انا اذكرت او زماني مجي ام وفارس تاجيكي بلوجي جورجي قفقاز جيرين افغاني باكي افاناجي قشتك جي زماني خورين جمال باتا خورين دار خورين دمك بيفا من زيكي هفدوها بنتو انا الانجليزي بكل بركي صدي بيفا ببين ايموان يكن برادر ودوتر وهيك وايك ونسمش اري راسته ما مساج بوي از خوازم دي برسم اف دوله مندبونا د الي پر بيفان دنوا زمان كردي دا قالوا دوي ملي هانه د دوله مندبونه كي روشنبيريه ان ريل بيشيا يك زمانيه كردي ديكره دگور نریناتا و دگور شوپاندناتا اف دوله مندبونا هاني و رنگ رنگیا بيفا مثلا بيجن لقلك باجاران بيجن وري ولي ولو اف يكا مثلا اف دوله مندبونا هاني او بخوا زمان كردي دوله مندك ان ريل بيشيا يكيتيا زمان كردي دگرا قابا قو بزانياري لي وري كولاندن ولسر بين روستاندن دولة مندية فرنجا زمان يعني ريل بيشيا يكيتيا زمان كردي ناقرا نانا ري ناقرا ري فديكا واب دولة مندية في زمان كردجي وقمقوت جي كفناريا ديروكي لسرخاكا مزوبوتاميا بتايبت جنا كرد يعني انا كا اماميناك ببينن نافي جيها نافي بنجار وجياين شولي همو مينه شبر دايكا كرد بري چاندني كريه يعني اويا دولة مندية كي زمان ري قباقو از ببيجم يعني همجي زمان ويتر دخينه قال لك دبي في كرنجي يا في تولكي يا في قنبرينا في تولكي وفي قنبري مية من الفاز تشتنهن يعني ابدو بقى ليكار قوري لبري يكبونا يعني يك نزيكبونا يك رزيا سازيين زمان بك جو بيجين هفدا حرشر شي وزارين رسن ده هورامي وزازاكي وسوريني باديناني ليه برزغريك ندكو ديه ندفر ديه جبر نيارا ام تشوسان دبون بندست كرنا بحزاري سالان افيا كبنار يجبولو از دبيجم انا كا ام دوري هفكرنا دواري ابجيه ده يعني حتى انا هكا قال لك كردي ما دبيجين كا ابجيه ما بري مسلماني تشبو واي ما برتوغي درخستي حفت آبجا الفبای کردی هنه يعني یک کردا قناعی قطر در بازوین پنویسین هر بشه کی بجیکی نگه دیرو که جولی نگه آنا ولی آنا جی هنگ اب تیپ کریلی نویسین هنگ اب عربی نویسین هنگ اب لاتینی نویسین نولی لی برهم پیچه بونه او دو پرزگریک آنا سوران دبیجن ام نکارم به تیپ لاتینی بریزین بنویسین جبروی او انجام برهمی مودا ولا مندجی براستیجی يعني چندا سوران ولا مندجی كاوي شلو بن او برهمي ما قشتك تيب عربيات نويسان يا ام دبيجين واي ملاي جزيري واحمد خاني جيبون تيب ني عربي ني اراميني كو بي هادو نويسان واجو عربي بنويسي واو جي فكر تيب لاتيني تشبرز كريك يعني
او هر یک جی خود نگه و باندورا مسلمانیه باندورا اوليجي جبير نبه قرآن بزمان عربية جواكا كرد ببرانية خوا مسلمان وحتى ملاء وصوفي وشيخين بلند وأولياء بلند بناف جواكا كرد جي كم دجي مسلمان دركتن يعني بله. شيخ نور الدين وشيخ محي الدين وشيخ بريفكاني وشيخ عبد القادر ودناس كل شو أبيناش باندور للزمان جي كريه إنه شاندا مسلمانية بزمان عربية زمان قرآنية أو جي قال لك جي بيش دفجي برنامج بله. أفرس جريكن جو والله ما قلت دي ولو دور خستنا شدكن جو يك زماني شنو أما وشيء بذا قبا جو باندورا سياسة يجي قال لك هي قبا جو يك رزيا سياسي شيء بذا ويك رزيا زماني شيء بذا أو هذي يعني ما مستاذ ورم جمعة أزواجي بس مثلا سازكي دویم جراهانی ده چدیکه هر وها وکی سازی پشگریه که چاوا ده زمانی کردی نوساری شورشی ده شخوا سازکید آواکرنا بری دسپیکا شورش هات آواکرن کارو خبات خود جدا دکرن راسیه بریا شورش لیان بجن سر استک پر تنگ بو يعني نا وصاب راحتي برنگکی فرمی وسازين وصا مزن وكساياتي وصا روشنبير حمو كوم كربن جهه كده بري نبو يعني برنگکی طنگ دهات مشاندن لید دسپیکا شورش روش آواده ایدی کار خوب آوایی کی سازمانی بری خستن کری ایدی دسپیکر ج دسپیکرنا فیر کرنا تیپا و حتی ایرو ام دبینن گها استا زانینگها ایرو متریال زانینگها ده تینه داین ری و ری بازن جدا دانا مشاندن حیاکو زمان کردی الویدره برنگکی فرمی هات مشاندن لی دواره ام بیجن یک کرنا الفبایا کردی ده انجی ستاندارد کرنا زمان کردی ده راستی خباتن وی رنگی تینه کرن ام هرچ قاس بیجن يعني باندورا سیاستی حکم مسجی گوتی گلکی روشا ما کردادی که ایرو ستاتوی کا کردی یا هفبش نینکو ام بیجن كرد حمول هفدورونن و مجاری خو نقاش بکن بگهن انجامکی چارەسەریەکی جوا پرزگریکارش خو هەگەر پرزگریکەکە کوردی هەبێژی ئەو ژی بۆ پارچەکردنا کوردستانەیە هەگەر ئەف پرزگریکا سیاسی نوی چارەسەرکردن هن زەحمەتی پێشیا کووردا دەردکەون کو بگهن انجامەکە راستی باش يعني حیانەها خەبات تێکردن نەکو نایکردن مثلا سازیا زمان تیکلیاوێ بە سازیên باکوورê کوردستانê re heye başûrê Kurdistanê heye heta Awropa re kesayetên zimanzar re heye ku hewl didin mijara rêzimanî نقاش بکن و بگهن چارەسەریەکی ژێرە لێ دەما کو ئەم بێژن ئەمێ هەر چار زاراڤایە ستاندارد بکن یەک زمان ئەم هەنگێم لە حەقیە لە زمانی کوردی دکن ڕاستی وەک مامۆسێژی گوتی بە هەزارە کورد ئیرۆ بسۆرانی داخبن بکورمانجی داخبن ئەم وەرن هەمووکی بکن زمانێک هەنێک زەحمەتی پێشیا کووردا هەیە مژارێکە پر گرنگە راستی و مژارێکە پر زەحمەتەژی کو ئەم بکن نقاشێکیدا لێ ئەم هەول ددن هەر زاراڤایەک بخۆسەریە خوا بهەبوونە خوا بزەنگینیە خوا ئەم وێ بپارێزن لێ دوارێ فەرهەنگیەدا ئەم هەنێک تەرمێن هەفبەش چێ بکن یعنی نێزی هەفدوو چێ بکن مەسەن ئەمێ بێژن بەشێ فەلسەفێدا ئانجی بەشێ زانیاریدا بەشێ بیرکاریدا بەشێ تشتێ طبی حقوقی قانونی ترمين هف بشورن كرن جبوكو مثلا خوندكارك بكار بي هجر خوندنا حقوق خوند هري باشوري كردستان يجي اف ترمين الجمها بن بكار بي رحت وزانينغها ويدرجي بخويني وعيني دمي دما جباشور جي ورن لفيدري رحت بخويني لباكور جي ولو غايت جي اوكو ام زمان بباريزن وك هبونا خو بباريزن لي یەکیتیەکە تەرمان مستەلحات ئەمجێر بژن وان ئاوا بکن دناو زماناندا لێ ڕاستیژی نەولۆ بێژی زمان وێ پر زەحمەتی پێشیا زمانە دەرکەوێژ بەر هەر یەکی خۆسەریەکە وێ هەیە و پێ هەزارە خوێندەکار هاتناوا کرد بەرهەمین پر هێژە هاتنە نویساندن ئەvê çawa bê yanî wê rewşavan mijara çawa bê sazî duwê xebatê de duwê niha duwî warî de كارو خباتي پر يعني جهرنگ تاويجي جي راستي يعني اف دوی سالی ده بلکی تولید کنفرانسا سی کنفرانسا بوید جبو مجارا کم خباتش جبو مجارا رزمانا کردی چاره سر کن یعنی سر استا ام بجن گشتیله سر استا روج آوای کردستان انجی باکور و جلات سوریه جی
سازیا زمان هول دده کو یکرنا زمان بدي آوا كرن دريا بكاراني ناوي دريا راغهاندني ده يعني دمام دبين انها راغهاندني ما يعني سيشار كانال ما ي لروج آوا بروجلاتي سوري هنا تدبيني هر كانالكي بيفك جدا عيني واته بس هركي بيفك جدا تاني يعني سازيا زمان هاو دديكو كيماني وان ترمان بكي يك جبكو لروج آوای کردستانی تبلیغ زمان چینه به دماکو تماشاوانک زاروکک لوی کانال میزنی ایدی نزانی کیجان پیوا راسته يعني لوی میزنی ایدی خوندکار آنجی ملت لناف زمانی خود ایدی ومداد بن نزان کیجان یا راسته زی کیجانی پیک بینم لی سازیا زمان ها هول دده ایدی یکرنا واترمان و دناف سازیان ریوبریا خسر ده کن هم دبینن سازیا آبوری هیا سازیا شارداری هنه گلک سازی ما او دسته ما باکور جلات سوری هنه ده هر سازیه کی ده رزقنامه و قانون و دكي كردي يعني جبوكو ايدي مثلا بيجن د ترافيكي ده هن مصطلحات تيجين ترمل د ترافيكي ده دكي يك جبوكو ملات ايدي بقشتي بوي اواي باخذن اي قانوني مثلا بجنيه شارداريه وكري زكناماوي بكردي درميسي وبكارانينا ترمين ويجي يكو شارداريه بكاربينه جبو نببي بربلاف هر يكي تيجينكي بكاربينه في رنگي جور بجور خبات تيكر مثلا ايرو خبات السر فرهنگ اجي تيكرن سازيا زمان يك جبشه ويجي فرهنگ ناسيه راستي تکلیام و پارچه دیه کردستانی رژی چید بیش بکو ام فرهنگا جی چه بکن فرهنگن پیوی کردی اوجی خباته کی راستی پر گرینگه دروشا میا ایرو در نهارا خونده کارن دچن دگهن حیا زانگه هین پیوین ثابت ام بیشن ای راست نینن يعني جبوه او فرهنگ گلکی گرنگ اندما کو خونده کار گهازانینگه بزن به چه پیوا راسته یا کو دبشی خود بکار بینیه او جی یک جی خبات سازیا زمان ددیمشاندن. بله. ام دچن لدوسی خود تماشا دکن باشه ودگرن. بیناری مش خود دوسی امی چیرو کن زارو کاجی آمده کانی تماشا بکن دوباره ودگرن. سلاوین گرم لوا تماشاوانی می خوشویست. هون هر دم دخوشیه دبن. ام هر دم هفدو سر خوشیه ببینن. و جارک دن ام بهوره کاتن خوش و دم خوش ببرینن به برنامه دوسیا چیروک. چیروک ما ایرو چیه؟ چیروک ما لسر گرا و جورک یوان. دبیجن جاركي لبنيا نوالكي كريك بزي مزين تفشواني خل بلوري الخينه والدورة ويجي حشو في حضوري عوت عكوشكي ويه الدورة بزي درون تين بزي جاب بسر هفتينين وقرجي يقولوا الجور عتشيا هولو دنري وبان جوركي خد كد بورن لور ميزاكن جا خرد بما ام تشما ميزاكن دبي هون دبينين او كريه بز دبي بلي دبي او كريه بز هر دم ام جو خرد كن نشان و ام كيسيليتينن ام كذا ناف برخومياده ام تير دخون و ام حاجات خبيت قدينن لي بلي هاي واجي شفان هبه و هاي وقلكي شفان هبه وقتها هون هرم بز جو شفان بوا نحسه دبي جا جوريك جا خرد بيجن دبي داي او تشتنولو هني اولو اجال جانور هن دناف بس دناف وان سوالاده وك مني بس نأمن او چنه قر جي جوكي خرجو جو بلي او جي جو بسمامي منه جي منه جي جوري منه لي بلي هاي وجوان هب ايه حري ام جوان ترسن وحري مالا مخرات كن اوي وك ما وجوري منه ودشبن ما للسر وانا ولو نافندي دين هاي خوجوان بكن او مالا ما خرات كن بلي سودا في جروكي تشي
يعني دي قالك وراده ودي قالك هالوستاده ودي قالك بروبلماده بروبلمن قالك ملتاده ايش اوان چیه وقت سالفا ایشا گورو کوچکا گوراد گو کوچک جوره منه او مروه منه لی او ناهل امنزیکی بس ببن انفیده جه بکن مالا ملمیرات گراندنه تمی هشیاریا جوکی خوشوان دکر گوهای تجوان هبه دور دسود چیه تماشا بانم دور دسود آوه بيقمان يعني لسر قالك قلان وملتان تي وقت بيجي بواتكرن ملتين جهف كسين جي نفسها في جعيني نتويان جعيني أولان جعيني عشيران أو بخبخة هفدو دخن خفكو ضحفا بخبخة هفدو ويران دكن دفرد أفجروك هان فيج مر بيان دكي مرو هشياريه قالك يجي تشتي بك جبر قالك جارا مروج ايه خو مرود بيدما ما معقوله ايش مرو يا براي مرو يا خدينك ايش عشيران مرو يا نتوا مرو ما وشبك بالك قالك جارات في انسان هشيار به وهاش خو هبش بو جوك في تشروكا غير وتشتي قوت جو لمن هي ام هفيدارن جو مسعود جيگر تاجارك دن هم بمين خوشيده تماشاوانو هون هر شاد بن هون هر كيف خوش بن دمي خوش بن قال لك بخاطري بینەرێ مەشخوا ئەم جی دۆستی خۆشی بەگەریان ئەم بژارە خوا بە هەورە بەردەوام دکن مامۆستاز وەرم جمووە ئەزوێ بپرسم نەهاتە دی ئەم پر بەحسا زەراڤەیان دکن و مخابن حتا vê ڕۆژاهانê jî ئەم کوردن ئەم tev dikurdin lê car carna mesela ez ji Kurdeyê soranî fêm nakim zimanê dî mesela ez wan zeraveyê dî ez zêde fêm nakim feşber wê pirsigirêkên cûr bi cûr derdikevin mesela niha mamostad nava nirxandinê xwe de got got pir zehmet e مرۆڤ ئەو زمانê هاانێ ئێدی دنەوا ڕۆژەوا خۆدا بکە بژار نیقاش بکە bi zimanê عربî êdî rake ew zimanê عربiyê Kurdî gotê nivîsandin rake bi tîpên latînî merov binivîsîne zehmetiya wê heye ama li gor nerîna te mirov çawa dikare dwarê pratîk de vêyeka hanê pêk bîne ku zimanekî giştî çê bibe mesela car cara mirov programê ê ereba dinere تديد تدبينا ميفانكي يا تونسي هي جزائري هي يمني هي أردني هي مغربي هي دما دا آخذة بزمانه دي بيجي أو بخوجي هاد بي اللغة الصحيحة زماني الراست نية فصحى أنا أذي عامي إيه نورمال تقدر تشتغلن أو زمانك يقولوا هالبجارتية حركس تقدر تشتغلها ما مثلا أم الدراما السوري بنرنجلو ممثلة تقدر أو زمان يانجي كسي يجدر فنينن معنی تونسی جزائری ته ده هر لی بزمان تبالا خودی خو فیر کریه خو پرورده کریه چما د آلی کردی ده اوی کهانه تنه چما حتی وی کریه هانه ام تف ده کردن لی ام زمانی هفدو فهم ناکن يعني جبوق نب نحقيقة دي ام دبجين تمي سوجي نياري كردان يعني كردان نيار ام برجي كرنم جبدور خستني چاند باندورا چاندي المكرن ابهي تده لي وقت مبرين هاجي قوت يكرزيا كردي ونزيك بونا سياسي بهفدوره كاري افتشت ببا تشتكي زورتنا يواي دولتن هنا ملتن هنا جواكن هنا زمانك حيشتي ود زمانه وقت تركيش خور تشي كرن شو برز قريك يعني بلغاري وتشيني وفارسي وفرنسي وكردي وعربي وتركي حيشتي ود زمانك تشي كرن بو بريار زماني فرميت تناسكر وبياخفي فرنسا اف زمان انجليزي بو زمان جلوباليزم جهاني واي بازرگانيه جهاني 20 سال اجل خبات بو يمشي فهم قاوي يعني عجله جل هبدو لكن لازل هبدو لكن زماني فرنسي زماني كندكي بو باشاره كي بو فارس كرين يعني بناس فهم را ديرو كي خلكيش بنر يعني تشكي زور البا متن انجليزي بونا مي سياسي شباب هبدو وروشا كردا هبكي بر بخوشيه وآراميه وآزاديه دهره والهفكريجي تشبه تندو توجين دسري مدى جن باندوري چاندين لسر منه يعني او باندورين چاندين لسر ما دكن يعني دما تبيرا من دما كي قوا شورشا باشور بردوام دكر هناك جهابون آلي رجيمي بون دقو سروك مزيره اوانا جي چون دبلومستندن يعني اوانا بون ازانه وزورا واني كتاكوشين وخوا دكرينج دبرن يعني اف برزگريك انا گجد من برزگريك سوران دقوت فرز دكرگ الزماني وان بب الزماني فرمي اي هريما كردستان يعني
نذكر حتى برلمانك شيان جبنا برلمانك شيان يعني ليه زمان شوية دولة مندية هر زارفيك هر شي وزارك دولة مندية جوي زمانيره ليه نتشكي زوره قاوا برنجي كي سازوماني وبدل كي الهفكري جالي سياستي الهبدو كربن يك ريزيك مالا كردي هبه جو قال هبدو رونين وبيجين زمانكي جو بيفي وان رسن يعني انا بيفا دل فرنجا كردي ازدر خينم بيفا دل فرنجا كردي راهني دور بين سد بيفي فرنجا كردي كيم دبن ما فرنجي خلكت نولن دي عربه وتركا وفرزت نولن دليمت بجي وازد الخوازم وازد الايشم وازد القشم وازد الرشم وازد زمشم كيش بدل فكري داي هاي وهستي ما قشتك بدل فكري داي نولي افي يكشي افناوي بيبن تشارستر كريم بيبن قوتني قشتينا هاي وهستي ما قشها بهبدو فكري داي نولي يعني كرد بدل يخف فكري بري مجيوخ قال لي كرد ديرو كده ديروكا كبنار ده في بيبانات نبكارانين افيك هذا دوا بيبن هنا فرميتا وهي لحر شهر برشا دوی گمروی فرمیتی بکار بین مثلا ولو وها حالو وانیکو وها بيبا هری کرته ده گوشایی بو زمان بوش گشار حساب بکی جانو وایه تیپا تدهی نولو يوجد جليفي در دكافي افتش تواي وافتش نوايا يعني ما نقاش كرنا قال لك جارك بفتو قوبون السروان بيبانا يعني يقول مرا افيد اللي بمين الدولة مندي جفي جيزا جنمي كردي اي دولة مند اي بيجينا كردا بيدبي في زمانيا لي و بيبك جي بمينه جبوتي قشتنا قشتي يعني بلي أفيا أنا الكيدة بواي ويقبول ببي يعني بس هو مثلا للتعجب جي جارناتنا لا مثلا يك تشتكي بيجا جموا يعني جي هي أفيا تشتكي اجي انا واتشاف قامت البيوات نتن البيوات البيوايا يا نتن بيقولوا يا دي باشكو كويهن يعني أري أنا أفيا رواية دانية دي باش قدبي يعني أبدو فلسفات زمان ده بيتولي فلسفي يعني وستاندردجي قوتنك لاتينية أجمي باتيبون از بناجد بيجم حتى قوتني مهبن ام اي خلكين ناينن لي قوتني ما تنبن شاشيه تشكرني مهنه بيبن تشكري شاشن دي ام تشي نكن دي ام بغافين بيشغتنا جيهاني جلوباليزم جيهاني رجي بردوام بكن يعني بيبن هن نايمنه بجيانا دمير نافي كمبيوتر نما تشكري كمبيوتر نافي تلفزيوني نما تشكري مرن بجرب دور ديتونوك ويا هجماروك ويا نظام مناوالي بكن يعني دي اف تشكري تنبز نتيجه بس ما دامي هي ام اي بخوب كاربينن يعني تبقوا نافي ترينا يكربوش شمندفر سورانا انا اذكر لي ازوي شمندفر يعني بكردي الشمنده كلدومانا وي يعني كلدومان جدفر يعني من بالغ ليه زني ليه چیکرنا شاش گاو برنگی سازمانی چه به شاشیش چه نبا آن کاسه که گرک حاکمیت به سروانتش تهبه يعني أنا سازية كي سازية شورش كي دروجواد خودي كده كي نولي كاري برياري بدي دستين پروردي دستين دبستانا دستين هر دفري يقول هبدو رونين وان قلتنا شهر السر بكن يعني شر هناك حيانات بين كرده وهناك بين ليكر وهناك بين كرك جفاء أو هاج أركي بكي سازكي يقول صافي بكي شهر السر بكي أفشار سال هين للسر نسكن يعني بدوي سر يعني دروجوادين يعني قبل هر هريمك لجب خو أزميناك دي بجمانك سازكي دكم يعني غورية تشنا جي كدي نا جي كدي سازكي بس أزدي بيجم شيء قبل دروج أفاد أم خوشار السر بكن سازيا مي شافي مليه وده باشور جي خوشار السر بكن وده باكردجي وده روجلات جي وغفرزيا كردجي شيء ببي بيكمان ويجا أفسازيا ناجي نجي كيف دو بيكارن شار السري جوار هيسان دبه أما جو أم في رنجي حركي المال خو أز أغمة حركي الجي خو أز أغمة أم ناقيم تأنجام يعني وأم أنا دما بيشكتني أزانيارية أم نما حركة صاغي مال أخوان أم أغي جواك أخوان أم ملكي جواك أخوان حكي بكو أز تسربي مجاري نقاش بكم راستی سازی زمان جبوی کار و خبات دیگه جخوا بلکی های مامساجی جه بی پرتوکا کار رزمان کردی کرمانجی بلاف کرد چاپ کرد و بلکی نزاق های مامساجی نگ های مامساج باورم بلکی نرینه مامساجی درباره وی پرتوکا ده جه بون يعني أذها ولدان تينا كرنجي راسي دماغ وان بيجن سازية كد عمر شرش على جافاي كردستاني ده دس بيكرية يعني هولدان الجوري
کار و خباتی هی پرگاوین مازن آویشتنه راستی دما کو ام دبینن مثلا خوندکار دبستانی ده یک زمانی یک پیوی ترمی بکارتینن او جی کده که راستی هاتی داین دما کو ام زانگه جی بین هر چقاس كيماني هنجي لعمر شورشا روج آوا 15 سالا دناف دجي ام بيجن اوقاس شر و پفتچون اوقاس سكناندن چه بويا باندورك پر مزن كارو خباتين سازي روج آوای كردستان جي دهاتا كرن يعني هر شرك امجي هر ايريشك كلوي هرم دهاتا كرن نتنه سازي زمان همو خباتكارن ريفبريا خسر باندور لو دهاتا كرن هم آلي نفسي ده هم آلي كارو خبات دجي جبوفيه يعني عمرك بتشوك ده ام نكار بن زمانه كو بصادي صاله هاتيه قد خكرن هاتيه بشافتن باندورا زمان عربي هاتيه السركرن تركي هاتيه السركرن فارسي هاتيه السركرن يعني دما كنها ام دا اخفن سيربي قوتنما عربي تدهنا يعني بلكن ها ازوما مستم هنا كي خباتي ملسر زمان هي ام رحت كارن باخفن ليه تهرد ناف جوا كده تبرسك نورمال جوابك سيربي اخافتني وباندورك عربيه جبوفيه يعني دما كوسازيا زمان في عمري بتشوك ده فيقاس بباري فقا صالا رابي جد في تماني بتشوك ده هنكي زحمتي دردك هبي بيشاوي لدي سانجي هر وهب va كرتوكيمانية va زحمتي جي جها انجامكي في شورشي ده برتوكا كريزمان هف بشكر سر استا امي بيجن سازيره ببريا خسر كو حمو عيني ويترمي بكاربين وك مامسا قوتي مثلا بيجن كردا ليكر لي سازيا زمان دوي برتوكي ده مثلا قوت اف بيف تيب جرك وري بكار انين ده حمو برتوكن زماني كرديه جدبستاني السرتاي حتى زانجه جرك اف بيف وري بكار انين اف راستي جي انجامك پر باشه هر وهاد آلی فرهنگناسیه ده فرهنگناسی خباتك پر برفرها وكم قلتي دمت پیوکی بکید فرهنگ ده دوید هر چهار پارچه کردستانی اساس بگیره دوید زاراویا دوید دووکا اساس بگیره دوید اتمولوژیا وی پیوی اساس بگیره جبکو اف پیویات ته نه ته دیروکا وش کو درته دیروک بلکی پیوکا فارسیه بلکی پیوکا ترکیه کتید ناف زمانه ته دوت بکار بینه و ترحت بکار تنه بجی قی یا منه لید بکو نه ته بجبو وی اف راستیجی کارکی پسپوری و دم جره دوی حتی فرهنگ کا باش و يعني كيرهاتي بدي تشاب كرن او جي خبات نهال سرتي كرن هي ماكو دمك نزيد va فرهنگ جي ورنا بلاف كرن ورنا تشاب كرن وبلاف كرن وك مجي قوتي ديسان سازين ريبريا خو سرجي حمو تشت وك سازيا زمان وك سازيه كا ليفجر ليد فجرنج بكو هر بايفا كانو كتدناف كاري ريفبريا خسر ده سازيا زمارة دشينين جرك ام في بايفي تشاوا بكاربين يعني كرديا في بايفي تشيا او جي في كاريد كي يعني سازي ليفجرك جبو ريفبريا خسر تحمو وانتی گینه کو نو درباسی امبیجن کاری اداری کاری قانونی کارین گشتی جور به جور کاری کوری ببریا خسر پکتنی افغاف هدی تن عابشتن ل دما کو امبیجن پاراستنا زمان يعني نتنی لسر باری سازیا زمان تنی پاراستنا زمان يعني همو کس نها روشن بیرک نویسکارک دکاری هلبستی خود زمان بپاری زید کاری پرتوک خود دکاری دچالکی خود دکاری دجیانا خود يعني پاراستنا زمان بارکی سر ملی همو اندام ویجوا کیا لی سازیا زمان وک سازیه کا اکادمیک دکاره زمان امی بیجن نها ما کا گوتی زمان ما سازیا زمان گریدای روش آوای کردستانی کاری هر کیم يعني زمان دروج آوای کردستانی ده برهف بکی يعني سر هف ده بدی هر چقاس ام بیجن ولا نها زحمتك ام هر چهار پارچه کردستانی كزمانك ستاندارد درخن يعني هن ستاتويا ما كردي نينا هن نارين ما سياسي جور بجور هنا هي ام الفبايا كي قبول ناكن هيجي اف زحمتي برل بيشيا خبات كارن زماني كردي هنا نتني ام بيجن سازيا زمانيا روج آوا حمو خبات كارن كو ايرو لكولينر سر زمان دخبتن في زحمتي دبينن راست راست جيان دكن في زحمتي ده جبو في ام كيماي سازيا زمان دروج آوای كردستاني ده كاربي زمانێکی هەڤبەش یەکگرتی لەسەر vê herêmê bidê meşandin ha karê pir giring jî têne kirin rastî. Belê. Kerem bik mamoste. Belê. Ji bo hêsantî ji kar e. Berî gişî peyv ji zimanê Erebî ji zimanê Tirkî nav me de ne ji malbata zimanê me ne pêdiveyî guhay me jî hebe. Bes peyvê ême û Farisa
نام كارم بإيمان ناو كارم بإيمان جبر محردوش دارك هنا أبغى هي سنتية كشكار يعني بان دو زمان جدا نما سي زمان يعني أبي يكجي هذا دواجي يعني مثلا تيبين عربي ولاتيني برانيا ملت كرد بتيبين لاتيني أنا كا وكرمانجي بكارتيني وأبناء بباري سزا كيجي أنا دفرد براستيجي يعني جبر دفرد سزا دفرد دروج آباد وحتى دبا كردجي ما تدي تكليا مش برجع با كردجي تكليا جريدانا ديروكيجي وجريدانا مروفانتيه جي اكاسايجي ورتمو با كرد بيترج باشور تفقوم قش كرد يعني يجا ابياجي هسان تردي كيجي باري سزك حبكي جرد با اليكار انه اف تيبجي نقل كي برزغريك يعني نفسندنا اباجين يعني اللي مكسي بعربي بنفيسن يا الفضاء عيني بس هناك وقت على ريزمان قفتو جوجي بس هناك ريزمان ده بلكي وقت قلت لك ريزمان زانما وك ساميتان بري ساميتان وكسايتين جور بجوري كل ما مستجي سر ريزمان خبتيه قال لك كسايتا وقتها ككس يعني سر زمان خبتينا وكدانا هلبت يعني افش خد بلانا سازيا زمان ده يعني كم خباتك اجبو يكرنا ريزمانا كرمانجي يك جبلاني سازيا زمان راستي خود هنا حمو كسايتك وسر زمان خبتينيك وبرهمي واي زمان هنا كذا ود ريزمان ده هي هاو ديوا وكسازيه كي ام بيجن سهوان جوان كسارك وبكاربن رزمانه بكن یک جبر وکما گوتی هر یکی برنگ کی تا کسی چیکری دما کو نه برنگ کی سازمانی به برنگ کی فرمی کو سازیه ک بی کاری رابه هنکی او کار دبه طنگ يعني جهه کی طنگ ده يعني او برتوكا کو مثلا کسی کی درخص به سرناوي خوي ثاني چند کس تکل داری و برتوكا مثلا بخوینن لی هاگر برنگ کی سازمانی سرناوي سازیه کا فرمی گریدای و بریا خسر برتوكا كوسا هذا درخستن و ريفبريا خو سرجي هنجي دبن باري اريكرنا ويز ريزماني دا بمينه جبو في سازيا زمان يك جي كارو خباتي و اوكو كم خباتا كي تشي بكي وان همو كساعتا بكيني هبدو ريزمانكا هبش تشيكي بله دباوريا متى و اليكاري كي برمزن بدا زمان كو برنگ کی هیچ تر هین پیش کتیتر نواجوا که دوی بلا هذا تمام قبل بيجي شيء مثلا جبو تمام كرني وهذا كرني بله راسته بله كان بچل دوسیا خاطر ماشه بکن دوباره لو بدگرم بینری مش خو دوسیا می گوتنی پیشیا جی هيا ام بنارج بو في هفتیا هان چ گوتنی پیشی ما هاتنه آماده کرن و شیرو بکن کرم بکن گوتنین پیشیان مد دوسیا خدا دو گوتنین پیشیان یه بافو کالان جواره آماده کریه دار نینه کوبا او نهجان دیه اف گوتن کل سرانسری ولاد بگو هرتن نیزی هفته زمان و گوتن او باله دکشینه لسر کیمانی مروف کود بیجه دجیانا جواکی ده کس نینه کو کیماسی می نبن یان هیچ مروف تنه کو نکتیه نافا پسگریکان دجیانا خوده هاوین کراسی فقیره ورزا هاوین ججار و هجاران را کراسه و پالپشتی آوان دکه هروها دوی ورزیده دبارا وان حیسان تره نوکه ورزا زوستانی سار بباران و برفه بینری مش خو ام جدوسی خو جی وگریان هم جرا خو به هفره بردوام دکن ما مستفریدم ورن جمعه ازوی بپرسم تبحث راگاندن کر راگاندن روجبای کردستانی یعنی بریاوی کارو خبات که امزیده دهاتن کرن لی سازی هاتن آوا کرن
اندام هاتن پرورده کرن، قنال هاتن وکرن، اجانس هاتن آوا کرن، رادیو هاتن به پیش خستن و آوا کرن. هر و هر ابدنوا هریکینا شورش روجاوای کردستان دبو. لیوکی و آنی سر زمان مخابن ایرو ام ویکا هاندبینن کو روزنامه‌وان بن آن دستگاه راگهاندنه بن چه گریدای ریوبریا خواسر چه نگریدای ریوبریا خواسر لبرجه کردستان یه دیترشی هر و هر کرتو که ماسیه ندالی ریزمان ده پر درد خینن حاله هر یک مثلا گوتنه کی دیویجه دبکو مثلا پر گوتنه جار جارنا عربی پیش تخینه یا جارنا پر ترکیشی مخابن دهات پیش خستن گوتنه ترکی دهاتن پیک آنین و گوتن او گوتنه هانی پر دهات پیش خستن مثلا بیجن زمان ما گوتنا وی هبو لینت گوتن یا ترکیه یا عربیه یادن بیتر بکاردانین اوی که هانی باندوری که خوی چاوا لسر زمان کر لسر کارو خواتی و وکی سزاکی کر جبر کو مثلا ده انجام ده یک کوی جوا که هانی پروردد که سزاکیه دستگاه گریدایی ویه و راگهاندنه و دستگاه گریدایی راگهاندنیه شخوا راستی جی راگ هندن خودی رولک پر گرینگه جبو بلاف کرنا زمان یعنی دماغو ام بیجن ام هگر بخوازن زمانه کی زندی بهیلن گرک ام دریا راگ هندنی ده وی زمانی بکار بینن شخوا جور بجور ام میجن آوای راگ هندنی هیا آوای مثلا قناه تلویزیونی نه مدیا جواکیه کووارن روشنامه جور بجور وی آوای راگ هندنی هگر ما خواست ام زمانه کی خوازندی بهیلن زمانی کردی گرک ام بالي بكشينن سر راگهاندنا ما چاوية راستی جی دماغو بنرخینن یا ما باندورا راگهاندنا ما دسپیکا شورش دل لسر زمان يعني آوايا كوي أريني هبو چما چاوا أريني هبو ددماغو زمان قد خبو تاني د چارچوبيا مالي د بهاتا کار آنين تاني چارچوبيا کا شرعي د هاتا کار آنين جنش كاوا مكانال خوي كردي ديتن يعني كسايتك دركت بيجن زاروكي روش آوابو دركت سر تلفزيوني وبزماني ما آخوي يعني أو رحتيك آلية دروني آلية جياني جبو ما كردات شكل راسي أباهني ليه دماغو تاني زمانجي دماغو أم دبينن أف ناكوكين بيوان بكارانينا بيوين نو أنجي باندورا بيوين عربية لسر اندامي راگهاندني أو هناك لوازي خستية كاري راگهاندني ده لي ام چد بيجن أوجي سدماوية نيكرنا زمان و قلسبونا خباتي لسر ام بيجن أوايكي گشتي سر هاچار پارچه كردستاني يكو هول دانا بيكرنا وان ترميني وان مصطلحات راگهاندني أو هناك كيماني خستية كاري راگهاندني ده و هر وها پرانیا اندام می راگهاندنی کو ایرو روجاوای کردستان کار دکن خوندکار زانینگه دولت بون یعنی دما کوتن د اخوین دما کوتن بفکرن ام بجن راپور کی بنویسن زمان وای یکمنی کوتی بیرا زمان عربیه يعني زمان كوبيت فكرنا عربيه يا كمين بشتي وينو كان هوددن بكن كردي أثقل سيكا يعني برزقريكا كبرمزنا أم دبينن يعني دناف حمو خبات كاري ريفبريا خسر دما زماني تاي كميني كوبيت بيد فكري نزماني تاي دايكي بي اف باندورا كا بر نيني لسر هستي تتك دربرينا هستي تتك دما كنت بخازب بهستكي كردواري تقودنا خبين زمان وفكرة تب زماني عربية تنكاري برحتي ومجارة خوا بين زمان آجي دربرينا ومجاري بكي حتى نفيساتات ترابوركي بنفيسي تقوتاركي بنفيسي وزماني تاي كمين نزماني تاي دايكي بي يعني زماني كنت بيد فكري نزماني تاي دايكي بيجي قلسيك دكافي دوي قوتاري دجي يعني اف راستيجي برزغريكا كو راگهاندنا مايا گشتي وحمو اندامي ماي ريفبريا خو سريكو كار دكن جبر باندورا خوندنا ويا بزماني عربية مخابن يعني وندزانن يعني كرد زاننجهي وانبون دبستاني وانبون كو وقاس كادروين خبات كارن ريفبريا خسر حاضر بكن جفيرة وشيرة امجي هيدي بشورة شيرة بدسبيكرنا شورة شيرة بفكرنا زاننجهارة ام هيدي كادروين وان سازيان ام آبادكن حيا دمك دريج وي اف باندورا
زمان دي والخبات كاري ما بكي ما خابن يعني لي دمك وان بيجن بسرفرازي إيرو كردك قد سر تلفزيوني دردكابي بزماني خود أخذي أفجبو ما راستيجي خباتك برهجايا جبو زماني كردي خدمتك برهجايا حتى كو قلسية ويجي هنا جينها وقت يعني زمان بيفي عربي جي تيب كارانين أو برزغريكين بدميرة إيدي تينا شارة سركن اللي هي في معنا كو أندام سرخوا يعني في تشتي بسكنن وسر راس بكن نا شخورة بكن وكهجتك بيجن جبوكو أفرز غريكي منا وأمخوا بيش نخن نا يعني دبينن إيرو حتى أستا زانجه بشي وي راق هاندني وبويا يعني دكارن اگر پیوستیا بترمان بپیوین راق هاندنی هبون دکارن هرن خودوی آلی دا پیش بخن و جبکو بکاربن زمانه کی یک گرتی سر آستا روجاوی کردستان پارو بکن يعني جبكو دما زاروكا الكنال كردي جهدار بكي جهوي رحت بي يعني نلفيدي بيفك جبكو بزان بي واتيا في بيفي شي رحت الوي بيفي جهدار بكي انجي وي بيفي شخورة بنفيسي اف وك بروجي كي جرك اندامي راغاندني ان راغاندنا ما بگشتي وي بروجي دينن بيشيا خوي بي في وارده ايدي بشخستنك بربچاف ايدي بابيجن دم او دمكو ايدي ام دبيجن ام زماني خو فرمي بكن زماني مد دولات كده هاتبو قد خكرن ايرو ام جهانا رحت ام بهف دوره دانستان دنيت كنت شما ام خوابوي اوي وارده پیش نخن يعني اري ام بن باندورا خوندنا عربي دمانه بس نا او دمكو ايدي مش خوره بكن هنجت يعني هرقافه كي بجن ما اف خونديه جرك كيمانيه من وقبول بكن نا يعني اف ايدي سياستا كنال جرك شخور السياستا كي ديني اف كسایت ولو گرک ایدی پلانه کی پروژه کی دینش خورا پیش بخند دوی واریده جوک ما گوتی يعني پیش خستنا زمان نتنی باره سازیا زمانه يعني جبوكو ام بيجن ولا باره گشتي ام حمو باويجن سر پشتا سازیا زمان نه راغهاندن گوتنا جواكي يعني جواكي رو حمو ام بيجن بشك پرمزن جواكي و برنامه تماشا دکی دریا مدیا جواکی ده بلکی هرو ام تلفون دستی مده ام و برنامه تماشا دکن جبوکو ام رحت بزمان خواب آخفن گرک او جوی رحتیه ایدی بگرن برچاو يعني و ملت التتماشا دکی تجي بلانك خودينه يعني بلاد نبي جهه رخني هر گاوکی ببي مجارا ولا راق هاندنا ما قلسة راق هاندنا ما ند أستا زماني كردية زماني كي تشود بلافدكي يعني جور بجور سياسات ماي پیش خستنا زمان گرك هبن يعني تحمس زيري ببريا خسر ده ويكجي راق هاندنا جي راستي بله ومستمر جموع زويم جاري بورا بدنا نقاش كرن مثلا ها زمان دنا روجوا سوريا بگشتي ديا تايبت زماني كردي تايبت جي مثلا بيجن اف 14 سالن زيدتر هولدان هنكو اف من ها جهاني برنگكي پرپاك و باقش بگي بردستي هر خوندكاركي و بكار بدريا ويدا خوندنا خو بك زماني خو پیش بخينه هشمنديه خو باقش بك و دنا واجبا كده برنگكي پرسر كفتي لفوت بگري بك نهاجي ام دبينن اف مجرى الزمان ومن ها چهرو هر دنا روجوا مدياكو ايدي پشتي هروشينا رژيما بعثي دنا روجوا سوريا بگشتي جيدا بيني قاش كرن مثلا دوی مجرى هاني دا وكيلي كولينر هر وها از دوی باوری دمکو دبخوجی جوان کسایت کدزانه و دی پیش روژه ده و زمان لسر آستا سوریه زمان کردی تایبت دکی جان مرحله قناغی ده با بيقوم أن أفكدوا خبطة قدبة جزمار يعني برشافة أنجام هي برقرتية روج بروج پیش کتن چه دبی کمیته لینرینی هنه چافدریین هنه و دسته چیک وقت بیجی سازیا ربازن آمنه هجان هیه سال بسال لگور نرینی خلکه يعني ای جواکی و ای خوندکاره و ای ماموستیان گوهرتنا چه دیکن يعني بيبن وكانا ميناكم بيجن دسبيجي دي جرينندتي ترباز دو المديريه يعني جرينندتي ما قلت زجرانش جوه زارو كري يعني ده أصلا كده بفي رنجي هدي وحتى أصلا بلنجي جوهرتن شدبه
پەیمانگە و زانینگەهی مەچێ بوونێ ئەو ژ بن ئالیکار واری دەژبەر ئەو خوێندەکار و هەرنوێ دەکێ و بەردەوام بکن دەوێت و یعنی تشتێک گوتێ خستن گرێدانێک ناو وان ڕێبازان ناوان مەنەهەجات هەبێ ڕەفایەکێ حتا ناوەندی حتا ئامەداهی حتا گو بگێ پەیمانگە و زانینگان دەوێ وەک پێلپێلکێن مردوانێ پێفرکشن ینی نە ji vir tiştekî distînin û her wê deke tiştekî din cudayê xwendekar tevlihevîk çê dibe wavayel ber çavê me derbas bû ji ber ku ji hevbirîna raman yanî mijarên hundirê wan pirtûkan de hene yanî divê heman mijar da asta bilintir de firehtir bibe da asta bilintir de firehtir bibe û hevir bêgirîdan heye bigê warê zanyarî têgihiştineke zanyarî yanî Evya hinekî têde kêmanî têde bû me serdana cêmeyê meneheca me kir bibûrîn me serdana cêmeyê meneheca kir min ji wan re got yanî gerek hinekî hûn ser van tişta jî van xala jî bisekin yanî hev girêdan çê bibe. A didwa jî alîkarî û piştgirî ji vî zimanî rê gavên pêşî jî ana germtir bûn. Evaya coşa pêşî ji coşa ana bêtir bû yanî. Yani ewên gavên timî ez bêjim ew gavên sezekê gupî destpêkên yani amedekirina mamosteyan û derbaskirina dibistanan gavên pîroz û serkeftîtir bûn. Roj bi roj em dirin ew rêveberiya xwe ser, rêveberiya me xwe ser, xwezî dengê me bike wan yanî û godar bikin û li vêna gelekî girîng bin. Gil vî zimanî ew jî xwedî derkeve bibin alîkar ne hema sezekê tenê saziyê ku tiştekî bike yanî. Divê ew bibin alîkar di warê pratikê de yanî. Çawa dibe ana kaxezên danûstan dinên wan hemû saziyên me hemû daîrên me ê rêveberiya xwe ser bi piranî bi erebî bikartîn nema bi kurdî bikartîn yanî. Heta bera yanî bibîzin jî desteya me perwerdê desteya me perwerdê jî hinekî sûcê wê vir de heyî yanî. Heta dinere ev mamoste goderin va zaroka zarokê me bi zimanê Kurdî hîn dikin tên em wajokirina xwe em zekirina xwe û kaxezên xwe meşandina rojane bi erebî derbas dikin yanî. Gerek ser wêna bê sekinandin ev yani giş bi hevî girêdayî giş hevî temam dike yanî. Divê agadarî ji wêna hebe yanî. Adin wê evaya qonaxekê derbas dikin roj bi roj gavên pisporî ji ber têkiliya me hayê min jî heyê dema gomwejeya Kurdî zanîngeha Rojava dat û ana jî Hilala Zêrîn di peymangeha hunerê dest didim. Yani têkilî di navbera me û peymangeh û zanîngehên derveyî welê de çê dibin yanî. Gava ew têkilî çê dibin erêkirinek, qebûlkirinek, pejrandinek ta astekê çê dibe û pevguhertina pisporiyan jî çê dibe. Pevguhertina pisporiyan jî çê dibe. Ecarna ev term û materyal peyvên ku me digotin hengî dibin pirsgirêk jî yani duwarê bijîşkî de duwarê matematikê de duwarê bîrkariyê de hedvandan dibin pirsgirêk jî yani giyanê asta ku materyalên cîhanî duwarê pisporî dibe hevir têkildar bin em û peymangeh û zanîngehê din ku bikar bên yanî wê pêşketinê çêke ji ber em duwarê zanyariyê din em di pêşberka zanyarî de ne yanî. Lê wê rejîma gibe bibêjin nebêjin. Bibêjin nebêjin em milletekî xwedî vînin li ser xaka xwe ne zimanê xwe me pêş xistiye gavên lezgîn erêma avêtine lê ew gavên lezgîn bergir û encamdar in. Ev me got ana sezekê te dî yanî pirbarê giran û jî tê xwestin gavnî lezgîn û encamdar bergir dane hinas kir lê ew gavana jî yani jêvegerandin û destjêgerandin rejîma Şamê jî zane û ê beriya wan jî zanî bûn ku em bigên asteke wilo nema karin xwe ji me vegirin. Zanin pê ku em dibêjin kedekeyî têkoşînekeyî xebatekeyî yani giş bi hevdû girêdayî. Ev keda şoreşa ziman bi şoreşa dî ve girêdayî. Şoreşa xweparastinê ve û amafê gel ve girêdayî. PKK'yên Bakurê Rojhilatê Sûriye ev zimanaya ji mafê me ye ku bibe zimanê duyemîn li gor asta Sûriyeke pêşerojê hûn dibên pêşeroj ez bên pêşedem ji ber îşê müstekbel ji rojê tineyê. Bêhnekek din jî roj derbas nebûye. Sûriya pêşedemê re tinas kir evaya divê bibe zimanê duyemîn di herêmên wan de di herêmên Erebî de û zimanê Erebî jî bibe zimanê duyemîn di herêmê pir Kurd de pir şeniyên Kurdî de yani evaya ji bo yani wek dibêjê jiyaneke hevbeş û aştiyane ku em hevdûr bijîn û wê bibijî wê bandor bibijî ji ber
مانجی بویه سزکه و سازیین پروردکرنا وی زمانی و پیشخستنین گدانه و کدین گدانه و خبات و انجام البردستان گواگ نرینین جهانی تین لید نرنجی مانجی دکن گو نکیمی زمانه کی زمانه وی هریما روشلاتا ناوینه کو اوجی لسر خاکا خواه ملتکایی گو پی با آخوه یعنی و پی بجی بردوان بکی یعنی گوا برانبریه یعنی جی براوردیه مقارنه خنابرا زمان کردی و عربی جی يعني واري زانياري همو باش زانياريا وزانستيان ديجي يعني علوم ومعارف هذا ديجي نكيمي زماني وانا تشما ما في ويجي تنبي يعني بله كان باش دوسي خو تماشا بكن باشي فدگرن لاخفنا ويداويجي ام بهفر گوداري دكن بيناري ما دوسي ما چاند جي اماده يم تماشا دكن دوباره لو ودگرن بینری مشخوا ام جدوسی خوشی و گریان اخفنا داویا میبان خوا به هفره گوداری دکن ما مستبخوا زهری داوی تشتکی بیجه بانگوازی آنامه ده بکرم بکن شخوا داوی دجی ام سپاسیا و دکن و بیروج گلی خواب تواهی پیروز دکن بانگوازی ما اجی کارو خبات میه کو جبکو رایا گشتی جی دو وارد به وقت از یازمان کارو خبات کور ایرو پیشیم انددن مشاندن لسر وی خطه شوپاندنا خطا جلادت بدرخانه کسایتی کو جان خودانه بر وی دوزا پاراستنا زمانه کردی ده ام وی خطه ایرو بردوام دکن حیا کو ام بگهینا سوریه کا دموکراتیک کو ما فی زمانه کردی ده ما فکی روابه کو همو کرد برنگ کی سربس زمانه خو با آخذن و ام بگهینا استکا کو ایدی ام هر جهانی را بیجن کو زمانی ما کردی هیا استا سرطای حتی استا خوندن بلندجی ام در ساب زمانی خود بن اف که آرمان جامعه و هیویا ما جگلی ما کو
حمو بهفر ببن یک دست و آلیکاریا سازیا زمان بکنج بکو راستی جی ما في هر گلکی هیا کو زمانی خوا فیر ببی و کردجی یک جوان گلانه یکو ده سالات بن قرکرن و بشافتن درباس و یا ایرو درفت هاتیه داین جوا کرداره گرک حمو کرد یک دستی خودیل وی کده درکن حیا بگهنه ما في خوی روا گلکی سپاس دکن ما مستهونجی بخوازن هری داوی تشتکی بیجن بانگه آنامه و هبه کرم بکن راستی از بیجم او روژا مانجی کردن اثبات کردن هبونا کسایت و جواک کرد سرخاک و زمین خو وک ناسنامه وی او روژا وی یعنی انا وقت درباس بو روژا هبونا قال کرد بو از وی روژه بروان ما لبرين شر والمالبات الشهيدة براستيجي وبريندارن والوا أكيبا ستيك تيفي وهمو كارمن دينوي بيروز ديكم لهمو قال لي كل الحرشر برشان از بانك ديكم از دبيجم وازوينا تكاز ديكم جي بالزمان يخوا بفكرن افجي جفاكر بالزمان يخوا بهزرن بالزمان يخوا رازين بالزمان يخوا بخون بالزمان يخوا مجول بالزمان يخوا حزبكن جديفا هم بين فالنتاين بين ماموزين تنذكر يعني همو جورين خباتا خوتي كوشينا خوجيانا خو بالزمان خو درباسكن كسي ديروكي نزانبه وكسي زمان نزانبه دشا من دنا مزنه او هر بلنغاز وخزان منش تتشتدنه برا زماني خو ناس كرتي خلكي ناس بك ديروكا خو ناس كرتي غيري خوش ناس بك تجبلي خوش ناس بك افاش جواكيره وج كري كسن ميبل برسيار دروج افاد جي از دبيجم خودي لزمان در كفن اولو خو وگرن جبو هنا كفن بوشمانيه دروج وديروك حسب شو بخوازه يعني اف زمان باراستن جردوه لي خودي در كتن جردوه گاف بگاف بپاش دو نگرن بپیش دهرن كدا وي شورشي تيك فنبن يعني أفا كذا شورشي أسرك الزمان هبونا زمان يعني هبونه أوي شورش شكلية وأوي بردوام بكجي اللي خدي ذكر دوباره گلکی سپاسیاوت کن جو پشداریا و گلکی سپاس بینری ما سپاسیاوت کن که بخوجی حتی وکیلی هانی المتا ما شکر دوباره ججنا زمان کردی ججنا زمان دایکی تواهی دایکی خواد خطا سرکه دلوان پیروز دکن لحمو شروان و شهیده و بریندار و مالوات شهیده پیروز دکن هر و هر ده خطا یکمین ده لریبری گلان ریبر آپو پیروز دکن کسایت که هر و هر زمان کردی دوزا کردی ما في حمو گلان دا پاراستن دوباره جبود بیجن روش باش شون هر شاد و بختوار بن